போகிறார். நன்றாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும், போதகர் கேள்வி கேட்கிறவரை பதில் கூறவும் வேண்டும். හොඳයි අපි දස පනතේ අද කීවෙන් පනතද? இன்றைய நாளிலே நாங்கள் 10 கட்டளையிலே எத்தனையாவது கட்டளையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம்? පස්වන පනත. 5வது කටලයි. Fifth commandment. ඔබගේ මවට පියාට ගෞරව කරන්න. හරිද? ඔබගේ හරිද? මවට පියාට ගෞරව කරන්න. Honor your father and mother. நாங்கள் 5வது கட்டளையை பார்க்க போகிறது உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்ற வார்த்தை. ඒක සිද්ධ වෙනවද? யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரத்தில் 12வது வசனம். හොඳයි. ඇත්තටම අද දවසේ අපිට තියෙන සුවිශේෂ පනතක් දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ තමයි පෞල් ජීවිතය පිළිබඳව. இன்றைய நாளில் ஒரு விசேஷமான கட்டளை இருக்கிறது என்னவென்றால் இந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையானது. මේ පනත ඇත්තටම ක්‍රිස්තියානි පෞල් ජීවිතය ගැන ක්‍රිස්තියන් ෆැමිලි ලිවිං ගැන විශාල ගැඹුරු කාරණා කීපයක් සාකච්ඡා කරනවා. இந்த கட்டளையிலே அடங்கி இருக்கிறது கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியங்கள். ඔබ දන්නවද සමාජයේ රටට අපේ රට ඒක පොදුයි මුළු විශ්වයටම පොදු කාරණා ප්‍රේමිතෝනි අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය ලොකුම ව්‍යාසනය තමයි කැඩුණු විදුණු පවුල්. உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்தில் நாட்டில முழு தேசத்திலும் எத்தனையோ குடும்பங்கள் பிரியப்பட்டிருக்கிற குடும்பங்களா இருக்கிறது. පවුල් ජීවිතේ පැවැත්ම බිඳ වැටුනහම ප්‍රේමිතෝනි හැම දෙයක්ම බිඳ වැටෙනවා. அந்த குடும்ப வாழ்க்கை உடைக்கப்பட்டு போகிற வேளை வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுமே இல்லாமல் போய்விடும். ඒ ක්‍රමේ අපි දකින පවුලේ බිඳ වැටීම සමාජයේ පැවතිය යුතු මොනවද කියන්නේ මේ සදාචාරාත්මක ප්‍රමිතියට ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. இந்த குடும்ப வாழ்க்கை முறியப்படுவது நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே ஒரு முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது. அது இல்லாவிட்டால் பெரிய பிரச்சனை ஆகிவிடும். ඒ වගේම අපි දකින අද දවසේ බොහෝ ගෙවල් වල දැන් ඉස්සර අපි අම්මලා තාත්තලාට බයයි නේද? දැන් දෙමාපියෝ ළමයින්ට බයයි. இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் காண்கிற ஒரு காரியம் அநேக வீடுகளிலே பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் பயப்பட வேண்டிய நிலைமையாய் இருக்கிறது. දැන් තෝක එනි චූටි බටුවට ළමයි අම්මලා තාත්තලාට තර්ජනය කරනවා. சிறு பிள்ளைகளாய் இருப்பார்கள், ஆனாலும் அவர்கள் எந்த நேரம் பெற்றோர்களை எதிர்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். සුද්ධ බයිබලය දිහා බැලුවම අපි දකින ප්‍රේමිතට සුද්ධ බයිබලය මේ එක එක ස්වර්ගය ගැන, නිර්වය ගැන, ආත්මික දේ ගැන කතා කරන විතරක් නෙමෙයි බොහෝ ප්‍රායෝගික දේවල් ගැන කතා කරන ග්‍රන්ථයක් පොතක් තමයි සුද්ධ බයිබලය. இந்த பரிசுத்த வேதாகமமானது ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்கள் மத்தியில பேசுகிறது போல எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்களை காண்பித்திருக்கிறது. අද ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ තියෙන දැන් අපේ නිකායේ මේක තියෙන ප්‍රේමිතෝනි අන්ධබාල දේශනා කියන්නේ හැමදාම ස්වර්ගයට යන්න අදහන්න අපායට යන හැටි අපායේ තියෙන හැටි ඕවා ගැන කතා කරලා කම්පුරෝලා සමාජ වටිනාකම් සමාජ යුතුයකම් වගකීම් අද කන් වලට ඇහෙන්නේ නැහැ. இன்று நாங்கள் போகிற சபைகளில் இருக்கிற மிக பிழையான காரியம் என்னவென்றால் நரகத்தை குறித்தும் அந்த பரலோகத்தை குறித்தும் மாத்திரம் பேசுகிறார்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கக்கூடிய காரியங்களை பேச மாட்டார்கள். මම ඔබට මම කලින් කිව්වා මේ දසපනති විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂය අදින් පටන් ගන්න. ඒ තමයි 50න් 4ක් විතරයි දෙවියන් වහන්සේට සලකන හැටි කියන්නේ. 6ක්ම කියන්නේ මනුස්සයන්ට සලකන හැටි. இந்த 10 கட்டளையானது விசேஷமான காரியங்கள் இருக்கிறது. அதில் 4 கட்டளை மாத்திரமே தேவனுக்காய் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. மிகுதி 6 கட்டளை மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. මවටත් පියාටත් ගෞරව කරන්න. தன்னுடைய தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று இருக்கிறது. පිළිතුරේ මාතෘ පීතෘ කියන්නේ උතුම් උදාර වටිනාකම් තියෙන සංකල්ප දෙකක්. මාතෘ පීතෘ. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரிகளே, தாயும் தகப்பனும் என்கிற அந்த தலையங்கம் வந்து மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ඔය දැන් සමහරලාට ඔය බටහිරින් ආපු දේවල් අපි පවත්වන සමහරට පල්ලිවල මේ මදර්ස් ඩේ ෆාදර්ස් ඩේ ඒකක් තියෙනවා. நாங்கள் அநேக காரியத்தில் நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்தின் மத்தியிலே நடக்கிறது போல் பெற்றோர்களின் தாய்மார்களின் தினம் வேறையாகவும் தகப்பன்மார்களின் தினம் வேறையாகவும் நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம். මොකද බොහෝ වෙලාවට අපිට සමහර දෙමාපියන්ට අම්මා තාත්තා මතක් වෙන්නේ අවුරුද්දකට සැරේ. ඒ නිසා ඒකට අම්මා මතක් වෙන්නේ එක සැරේයි අයින් කරන්නේ මදර්ස් ඩේ.
ෆාදර්ස් ඩේ කියන තාත්තා මතක් වෙන දවසට අවුරුද්දට සැරේ. හැබැයි අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ஏனென்றால் அநேக பிள்ளைகளுக்கு வருடத்தில் ஒரு முறை மாத்திரமே தன் தாயின் தகப்பனையும் ஞாபகத்துக்கு வரும். පිමිතුනි අපි දකින මේ කාරණාව ගැන සුද්ධ බයිබලයේ විශේෂයෙන්ම කියන මේකට කියනවා දෙමාපියන්ට ගෞරව කිරීම respect for parents. මොකක්ද ඒ අදහස් වෙන්නේ? அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இந்த வேதாகமத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்கிறது. தன்னுடைய தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று. මවට පියාට ගෞරව කරනවා කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දැන් මම දරුවන්ගේ කියවුවා தன்னுடைய தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்றால் அதன் அர்த்தம் என்னவென்று போதர் கேட்கிறார். අම්බලකට ගිහිල්ලා හැමදාම කියන අම්මේ මම වැඩ ගෞරව කරනවා, අම්මේ මම වැඩ ගෞරව කරනවා, තාත්තා මම වැඩ ගෞරව කරනවා කියන එකද? அதற்கு அர்த்தம் எந்த நாளும் போயிட்டு அம்மா நான் உங்களை கனம் பண்றேன், அப்பா நான் உங்களை கனம் பண்றேன்னு சொல்றது இல்ல. මොකක්ද? කීකරුකම. என்னவென்றால் கீழ்ப்படிதல். obedience. කීකරුකම. කීකරුකම කරනකොටගෙන තමයි අපට මවට පියාට ගෞරව කරන්න පුළුවන්. නැතුව අම්මා තාත්තා ඉස්සරහට ගිහලා ඔළුව නමල පමණක් නෙවෙයි. பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் இருந்தால் மாத்திரமே எங்களுடைய தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ண முடியும். මේ මෙතොඩි අර මම ඔබට කිව්වනේ අද ඉස්සර මම දන්නවා අද කාලේ ඇති සමහර වෙලාවට තියෙනවා නම් හරි වාක්‍යවන්තයි මේකට කියන මේ අර ඉංග්‍රීසි කියන filial authority කියලා. ඒ කියන්නේ දෙමාපිය අධිකාරීත්වය පවුලක් තුල තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. අධිකාරීත්වය කියලා කියන්නේ මේ බලතල පාවිච්චි කිරීම නෙමෙයි, මඟ පෙන්වීම, ගයිඩ් කරන එක. මොකද හේතුව දෙමාපියෝ අපට වැඩිය බලද. වයසින් බලද. වැඩිමාන. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බහුලයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත ගමන විශාලයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවනත වීම, කීකරු වීම, ඇහුම්කන් දීම තමයි මවට පියාට ගෞරව කරනවා කියලා කියන්නේ. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, பெற்றோர்கள் எங்களை வழிகாட்டுவது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவருடைய அனுபவங்களுக்கு கூட எங்களை வழிகாட்டும் போதுதான் நாங்கள் அவர்களை கனம் பண்ணுவர்களாய் மாற வேண்டும். ඔබ දකින්නටි අපේ සමාජයේ මේ ධර්ම ද්වීපේ පෞද්ගලික කාලවල මම හිතන්නේ ඔය YouTube එකේ දැක්කම ඔබ දකිනවා සමහරට ඇසොට කඳුළු වෙනවා. මේ අපේ වගේ වයසේ සමහරට කොණ්ඩි පැවුණු දෙමාපියෝ තාත්තලා අම්මලා පාරේ ඉන්නවා. අගුපිල් වල ඉන්නවා. අම්බලන් වල ඉන්නවා. ඉතින් කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඇහුවාම ඇයි අම්මේ මෙතන ඉන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඔව් තාම දරුවන්ට අගෞරව කරන්න කැමති නැහැ. එච්චර ආදරේ. நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே ரோட்டோரங்களில் வழிகளிலே எத்தனையோ பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள். அவரிடத்திலே போய் ஏன் நீங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் பிள்ளைகளை குறித்து அவர்கள் குறை கூற மாட்டார்கள். කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මම ඒක ඔබට මම කිව්වා දැන්නේ හද කකිය වුණ දෙයක් තුන මම කියන්නේ පොලිසියෙන් එකට මැදිහත් වුණා. කොහේ හරි ගමක කුරුණෑගල පැත්තේ කොහේ ගෙදර බැල්ලි මම හිතන්නේ ওই ලැබ්‍රඩෝ හරි මොනවා හරි බහුරුට බල්ලෙක් ඉන්නේ පැටව දැම්මා. පැටව දැම්මම මේ දුව මොනවද කරේ? අර බැල්ලි පැටව ගේ තුල ගත්තා. තාත්තා දැම්ම බලුබුඩුවට. அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரி, ஒரு கடந்த நாட்கள் ஒரு குறித்த காரியம் ஒன்று நடந்தது. என்னவென்றால் ஒரு வீட்டில வளர்த்த நாய் குட்டி போட்ட போது அதை அறைக்குள் எடுத்துவிட்டு தன்னுடைய தகப்பனை அந்த நாயின் கூட்டிற்கு போட்ட ஒரு சம்பவம். ඉතින් මට මතකයි පොලිසියෙන් ගිහලා කියන නෑ ඉතින් යා පැටව දැම්මා. ඒ නිසා යා ඇතුළට ගත්තා. ඒතකොට අහන පොලිසියෙන් අහන ඒකෙන් දැන් තමසේ තාත්තා දැම්ම බලුබුඩුවට. ඒ කියන්නේ බල්ලටවත් තියෙන තැන තාත්තර නෑ කියන එකනේ. ඒ බඳු තත්වයකට අද සමෝම නෙමේ සමාජයේ පත් වෙලා තියෙන ප්‍රේක්ෂකයෝනි. அந்த போலீசாரால் போய் கேட்ட வேளையிலே அந்த மகன் கூறிய பதில் என்னவென்றால், நாய் குட்டி போட்டிருந்தபடினால் தான் அதை அப்படி செய்தேனே. அப்பொழுது போலீசார் கேட்டால், நீ நாயை உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள எடுத்துவிட்டு உன்னுடைய தகப்பனை நீ நாய் கூட்டிட்டு போட்டது சரியா என்று. දරුවනි අපි දෙමාපියන්ට ආදරය කරන්නේ, දෙමාපියන්ට ගෞරව කරන්නේ බොහෝ හේතු නිසා. එකක් තමයි දෙමාපියන් දරුවන් උදෙසා, ඔබ උදෙසා, මා උදෙසා කරන වැයවීම, කැපවීම, පූජාවීම අනන්තයි, අප්‍රමාණයි, මනින්න බෑ. பிள்ளைகளே, நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கு அன்பு செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் எங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எவ்வளவு ஒரு ஒப்பு கொடுத்தோட வாழ்க்கையில கொடுக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். අපි දකින්නේ මේ දවස මට මතකයි වැඩි කෙනෙක් කියනවා ඔබ මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් ෆාදර් මම දැන් LLB කිව්වා. මම LLB කියන්නේ
නීති විභාගයේ LLB කියන්නේ ළමයින්ගේ ළමයි බලා ගන්නවා. போதகர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முதியோரிடத்திலே கேட்டாராம், நீங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. அந்த வேளையில் அவர் கூறினாராம், LLB என்று. அதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால், பிள்ளைகளை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். එතන මේක කිව්වේ SMS පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. ලංකාවේ පළවෙනි ක්‍රිකට් කැප්ටන් මතකද? බන්දුල වර්ණපුර. අපි මොකද මිත්‍රයෙක් පහුගිය කාලේ ගියා. බෞද්ධ අම්මලා ක්‍රිස්තියානි එල්බඩු පිටියේ මම දැන් දන්නවා. හරිම සරල මිනිසෙක්. දවසක් අපි දෙන්න ගියාම මට මොනක් බඳුල් දැන් කරන්න පාඩම් මම දැන් ඉල්ලෙන්නේ කරලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ ළමයි බලා ගන්නවා කියන එක. එච්චරට සැක්‍රිෆිෂල්, ඒ කියන්නේ පූජා වීම කරනවා දෙමාපියෝ. பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளும் அளவுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். පිළිතුරේ එම පූජා වීම ගය වීම වලට කරන ප්‍රතිචාරයක් ලෙසයි අපි දෙමාපියන්ට ආදරය කරන්නේ, ගෞරව කරන්නේ, සලකන්නේ, ඔවුන්ට හැම දෙයක්ම කරන්නේ. பெற்றோர்கள் எங்களுக்காய் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிற வேளையிலே அதற்கு கனம் பண்ணும் பொருட்டாய் தான் நான் பெற்றோர்களை கனம் பண்ண வேண்டும். සමහර වෙලාවට අපි දකින සමහර දරුවෝ අහන දෙමාපියන්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවද අපිට කළේ? ඒ මහාන දරුවෝ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද අපිට කළේ? ஒரு சில நேரத்திலே பிள்ளைகள் பெற்றோர்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று. මේ අහන්නේ මේ භෞතික දේවල් ගැන, ලෞකික දේවල් ගැන. ඔයගොල්ලෝ මොනවද අපිට දුන්නේ? එහෙම ඇහුවොත් පෙරදී හරි ඔන්න අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ අපි තමයි උඹලට ජීවිතේ දුන්නේ කියලා. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் அந்த காரியத்தை கேட்பது இந்த உலக ரீதியான காரியத்தை குறித்து தான். அப்படி கேட்டால் நீங்கள் கூறுங்கள், நான் தான் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறேன் என்று. ඒ වගේම දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ පනත ළඟට එනවා. දැන් අපි සුභාරංචි කියවා මාක් සුභාරංචි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දසපනතේ 5 වෙනි පදයේ ළඟට යේසුස් වහන්සේ එනවා අලුත් අර්ථයක් අරගෙන. மார்க் 4வது அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்கிற வேளை அந்த 10 கட்டளைகள் குறித்து ஒரு புதிய காரியத்தை தேவனிடத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். ඔවුන් ඔබ දන්නවද දෙමාපියන්ට කරන සැලකිල්ල, සත්කාරයේ, ගෞරවය වළක්වන්න නිෂ්ඵල සම්ප්‍රදායවල ට්‍රැඩිෂන්ස් කියලා කියන්නේ චාරිත්‍ර ගෙනාව ඉස්සරහට. அந்த பெற்றோர்களுக்கு செய்கிற உபகாரங்களை அவர்களை கவனிக்கும் முறைகளை தடுப்பதற்கு ஒரு சில சரித்திர காரியங்களை கொண்டு வந்தார்கள். දැන් උදාහරණයකට ඊට දසපනති දෙවියන් වහන්සේ කියන මවට පියාට ගෞරව කරන්න, සලකන්න කියලා. යුදෙව්ව කිව්වා, පරිසිවරු කිව්වා. එදා හිටි යුදෙව් ආගමික නායකයෙක් කිව්වා නෑ ඔබට පුළුවන් ඒක කරන්න. කොහොමද කරන්නේ? ඒකත් කියලා දුන්නා. 10 கட்டளைகளை எங்களுக்கு கூறிட்டு தன்னுடைய தகப்பனின் தாயை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று. ஆனாலும் ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தில் யூதரும் பரிசேயரும் அதை மாற்றி கொண்டு வந்தார்கள். ඒ කියන්නේ දැන් යම් දරුවෙක් මවට හෝ පියාට යම් සත්කාරයක් කරනවද අම්මත් එක්ක තාත්තා එක්ක අමනාප වුණා නම් ඔවුන්ට අවසර දුන්නා කියන්න අම්මේ තාත්තේ ඔබට කරන සත්කාරය එහෙමට ඔබට දෙන මුදල මින් පස්සේ කොර්බාන්. தாயும் தகப்பனுடைய கோபித்து கொண்டால் அவர்களுக்கு செய்கிற உதவிகளை நான் செய்ய மாட்டேன் என்ற ஒரு நீதியை கொண்டு வந்தார்களாம். ඔබ කියන්නේ කොහොමද අපේ තාත්තා වල කොර්බාන් මින් පස්සේ ඒ කොර්බාන් කියන්නේ දැන් ඔබට කරන සත්කාරය මම ඔබට නෙමෙයි කරන්නේ, මම ඒක දෙවියන්ට පුදනවා, කොර්බාන් කරනවා. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்கிற அந்த உதவியை நாங்கள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் என்பதின் அர்த்தமாகும். පිළිතුරුනි බොහෝ විට මම දැන් අද කොර්බාන් කියන්නේ නැහැ. වෙන කොර්බාන් කියනවා නේද? අම්මලා තාත්තලා එක්ක අමනාප වුණාම මොන හරි වුණාම ඒ කරන දේවල් මගහරින්න වෙන දේවල් කියනවා. ஆனாலும் இன்று நடப்பது என்னவென்றால் அந்த பெற்றோர்கள் கோபித்துக் கொண்டால் தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்பதல்ல செய்கிறார்கள், வேறு காரியங்களை செய்கிறார்கள். ඔබ අහලා ඇති මේ ඊටාම ලස්සන අර මම හිතන්නේ අර ගීතිකාවක් මම ගන්න කිව්ව විශේෂයෙන් මේක වෙඩින් වල විතර සීමා කරලා තිබෙන ගීතිකාවක්. නමුත් මේකේ ලස්සන පණිවිඩයක් තියෙනවා. නාසරතෙහි පවුල මෙනා මොකක්ද නාසරතේ පවුල? යේසුස් වහන්සේගේ පවුල, යේසුස් වහන්සේගේ මාව, යේසුස් වහන්සේගේ පියා. ඔබ දන්නවා මේ දෙන්න මොනවාද මේ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් කළ වැයවීම මතකයි නේද? තාත්තා තමන්ගේ ගෞරවය රැකගත්තා. මරියතුමිය විවාහ කරගෙන. එසේ නොවුනා නම් මරියතුමිය ගල් ගහලා මරනවා. ඒ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ මොනවාද ජෝසෙෆ්ගේ වැයවීම ගැන. එතකොට මරියතුමිය මොනවද දරාගත්තේ නැත්තේ? நாங்கள் பாடின அந்த பாடலில் நாங்கள் காண்கிறோம் அந்த இயேசுவின் குடும்பத்தை குறித்து, நசரேத் என்கிற அந்த குடும்பத்தை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்னவென்றால்
நாங்கள் எப்படி தேவனுக்கு எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம். ඔබ දන්නවද මම හිතන්නේ බයිබලයේ කියන ලෝකයේ ඉන්න භාග්‍යවත් තැනැත්තිය කියලානේ දේවදූතය කියන්නේ භාග්‍යවත් most blessed woman. හැබැයි ඒ වගේම එකක් තියෙනවා හැම දෙයක්ම දරා ගන්න පුළුවන් පන්නරයක් තිබිච්ච කාන්තාවක් මරියතුමිය. வேதாந்தத்திலே கூறப்படுகிறது பாக்கியவதியான பெண் என்று மரியாளை எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் முகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாய் இருந்தார் அந்த இடத்துல மரியாள். ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්න මේ ওই නත්තල් නාට්‍යවල එහෙම අර මරියතුමිය එනෝනේ නේ අන්නේ පාට වෙදි කැලලක් පොඩි උතාගෙන කොහොම නිකන් ලාමක ලාතල්ලක් වගේ තමයි පෙන්නන්න හදන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් චරිතයක් මරියතුමිය. நாங்கள் அந்த நத்தார் நாட்களில் அந்த நாடகத்தில் நாங்கள் காண்கிறோம் காட்டப்படுகிற அந்த சரித்திரம் எப்படியா இருக்கிறது மிகவும் அமைதியான ஒரு சரித்திரமாய் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெண் தான் மரியாள். මට මතකයි මගේ ළඟ පොත තියෙන මේ කතෝලික පියතුමියක හිටිය අතිශය උගත් ෆාදර් කිස්ස බාලසූරිය කියලා පහළ හරි විප්ලවී චරිතයක් හරි උගත්. එයා පොතක් ලියුව මරියතුමිය ගැන මේරියන් හියුමන් ලිබරේෂන් කියලා මරියතුමිය සහ මානව විමුක්තිය කියලා. ඒ පොතේ මරියතුමිය ගැන කියන ප්‍රේමිතෝනි පුදුම දේවල්. ඇගේ ශක්තිය, ඇගේ දරාගෙන තිබුණු පෞරුෂය, ඒ වගේ විශාල චරිතයක් මරියතුමිය කියලා කියන්නේ. அந்த கத்தோலிக்க போதர் ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருந்தாராம். அந்த மரியாள் என்பவர் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பெண் என்பதை குறித்து. මම හිතන්නේ මාතෘ පීතෘ ප්‍රේමයට සත්කාරයට හොඳම උදාහරණයක් යේසුස් වහන්සේ. මතකද? යේසුස් වහන්සේ කළපු සත්කාර මරිය අම්මට. தாயும் தகப்பனையும் கணம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு உதாரணமாய் இருக்கிறார் இயேசு சுவாமி. මේ යන මොහොතකට කලින් යේසුස් වහන්සේ මෑණියන්ගේ වගකීම ගෝලෙකට බාර දුන්නා. அவர் மரிக்க அந்த சில நேரங்களுக்கு முன்பதாக அவருடைய அந்த பொறுப்பை தன்னுடைய தாயாரின் பொறுப்பை ஒரு சீசருக்கு பக்கத்துல கொடுத்தார். අම්මා මොකක්ද දැක්ක මේ සමාජ වෙලාවට ඔය සමාජ මාධ්‍ය වල ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් අම්මලා තාත්තලා කුංචි කාලේ ඔබට ඇවිදින්න අත දෙනෝනේ. එන්නේ නේද? ඇවිදින්න අත දෙනවා. நாங்கள் காண்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கிற வேளை அவர்கள் நடப்பதற்கு தாயும் தகப்பனும் தான் உதவி செய்கிறார்கள். ඊට පස්සේ මහලු වයසට ගියාම அவர்கள் முதியோர் ஆகிவிட்ட பிறகு ඔබට සිද්ධ වේවි ඔවුන්ට අත දෙන්න, ඇවිදින්න, වාඩි වෙන්න, කටයුතු කරන්න. பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கு தேவைப்படும் அவர்களை பிடித்து அமர வைப்பதற்கு கைகளால் பிடித்து நடக்க வைப்பதற்கு எல்லா காரியங்களும் அவர்கள் செய்து கொடுப்பதற்கு. ඒ වෙලාවේදී අහන්න එපා උඹලා මොනවද අපිට කරේ කියලා. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் நீங்கள் என்னத்தை எங்களுக்கு செய்திருக்கிறீர்கள். ඒක හරි පාපයක් ප්‍රේමිතුනි. அது மிகவும் பாவமாய் ஆகிவிடும் நண்பர்களே. අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ අම්මා කිව්වා කුරුසි ඉන්නකොට මෑණියන් දිහා බලලා ගෝලයකට බාර දුන්න මෙන්න ඔබට මම මගේ මෑණියන්ගේ වගකීම බාර දෙනවා. මෑණියන්ට කියනවා මම මෑණියනි මෙන්න මින් ඉදිරියට ඔබේ පුත්‍රයා ඔහු ඔබව රැක බලා ගනීවි. වගකීම පැවරුවා ගෝලෙකට. இயேசு சுவாமி அந்த சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிற வேளை தன்னுடைய தாயை ஒரு சீசரின் பக்கத்திலே பாறை கொடுக்க இன்றைய நாள் முதல் என்னுடைய தாயை நீரே வழிநடத்த வேண்டும் என்று. මේ මිතුරුනි අද ගොඩාක් වෙලාවට දරුවන්ගේ හිතවල ගිලිහෙන දෙයක් තමයි අර ස්තුතිවන්ත භාවය. අර ඇප්‍රීසියේෂන් කියලා කියන්නේ අර ඇගීම. අම්මා හරි තාත්තා හරි ඔබ වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් ඇගීම කරලා තියනවාද? අගයලා තියනවාද? அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரியினால் எங்கள் பிள்ளைகள் மத்தியிலே இல்லாத ஒரு காரியம்தான் நன்றி கூறுதல். என்னவென்றால் தாயாவது தகப்பனாவது தனக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்தால் அதை கணக்கெடுக்க கூட இருக்க மாட்டார்கள். මම දැකලා තියෙනවා මම ඔබ දැකලා තියෙ ওই දෙමාපියෝ නොසලකා හැරිය දෙමාපියෝ පාරවල් වල අඟුබිල් වල ඉන්න අයකින් ඇහුවාම දරුවෝ සලකන්නේ නැද්ද? ගොඩක් අම්මලා කියන කතාවක් තියෙනවා ඔබ බහලා ඇති. මොකද්ද? මාත්‍යෝ ඒගොල්ලන්ට බැහැනේ ඒගොල්ලන්ට අමාරුයි. ඒක නෙමෙයි සලකන්නේ නැහැ. නමුත් අම්මා කැමති නැහැ දරුවන්ට පාවල දෙන්න. එච්චර ආදරේ, එච්චර ගැඹුරක් තියෙනවා ආදරේ. ඕන් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බැහැනේ මාත්‍යෝ. එම් කියනෝනේ வலியோரங்களில் இருக்கிற அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் நாங்கள் கேட்டால் ஏன் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களை கவனிக்கிறார்களா இல்லையா என்று
அவர்கள் அதுக்கு கூறுகிற காரியம் என்னவென்று அவர்களுக்கும் முடியாது தானே, அவர்களுக்கு குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கிறார்கள் தானே என்று பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவார்கள். පිළිතුරේ මේ පන්තියේ තවත් පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දරුවන්ට කියනවා මවට පියාට ගෞරව කරන්න. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இந்த கட்டளையிலே ஒரு பகுதி இருக்கிறது, பிள்ளைகளுக்கு கூறுகிறது தன்னுடைய தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணு என்று. ඒ වගේම දෙමාපියම ගෞරවණීය විය යුතුයි. දරුවන්ගේ ගෞරවය ලබන්න. ඒක කියනවා the parents must be worthy of respect. அதேபோல் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை கனம் பண்ணுதலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பெற்றோர்களாய் கனம் பண்ணுதலுக்கு மாற வேண்டும். වැදගත් කාරණා අපේ මිත්‍රනේ අද අපි දකින ගොඩක් වෙලාවලට මේ හරි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක්. මේක ඉතා වැදගත් කාරණා අපේ මිත්‍රනේ. දෙමාපියන් දරුවන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන්නට සූදානම් විය යුතුයි. ඒක පැහැදිලි අපේ මිත්‍රනේ කැඩෙනවා කියන්නේ මොකද ඒක? அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே பெற்றோர்களாய் இருக்கிற நாங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைகளை கனம் பெற்றுக்கொள்ளபடி நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும். අද ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින අපේ මිත්‍රනේ ගොඩක් දරුවෝ ළඟ මැසිවිලි තියෙනවා. ඒ සමහර දෙමාපියෝ එක එක දරුවන්ට එක එක විදිහට සලකනවා. සුදු දරුවට එක විදියක්, කළු දරුවට එක විදියක්, ලස්සන දරුවට එක විදියක්, කැත දරුවට එක විදියක්. එහෙම මනන්ත කියලා තියෙනවා නේ. උත්සවවල පාටි වලට යනකොට ලස්සන දරුවෝ අරගෙන යනවා. අනිත් එක අරගෙන හිටපියගෙන. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, நாங்கள் காண்கிறோம் அநேக வீட்டிலே பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாய் கவனிக்கிற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள். පිළිතුරේ දරුවෝ කළු උනා, සුදු උනා, මොනවා උනා දරුවන්ගේ වටිනාකම එසේමයි. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, பிள்ளை கருப்பாய் இருந்தாலும் வெள்ளையாய் இருந்தாலும் அது எங்களுடைய பிள்ளைதான். அது யாவற்றையும் நாங்கள் ஒரே முறையாய் கவனிக்க வேண்டும். මොකද පිළිතුරේ පවුලේ නිර්මාතෘ දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய குடும்பத்தை நிர்ணயிக்கிறவர் தேவனாய் இருக்கிறார். අද අපි දකින අපේ මිත්‍රෝනේ අද ඊළඟට විශේෂ දෙයක් අද මම කියන්නේ අර බ්‍රේක් ඩවුන් ඔෆ් ෆැමිලි ලයිෆ් කියලා ඒ කියන්නේ පවුලේ බිඳවැටීම් කියලා ප්‍රධාන බිඳවැටීම් මිත්‍රෝනේ අද ඔබ දන්නවද මොකද්ද කියලා? අද සංනිවේදනයක් නැහැ. බෙදා හදා ගැනීම නැහැ. කතා බහ නැහැ. ගෙවල් වල රණ්ඩු නැහැ. රණ්ඩු කියන්නේ ඒවත් වල ගැන කියන්නේ ඉස්සර රණ්ඩු තියෙනව නේද? අපේ ගෙදර මට මතකයි අපි පිළිමි ගොඩක් හිටියා එක නංගි රණ්ඩු. ඒකත් ලස්සනයි. හරි. මේ රණ්ඩුවේ රුකුල් දෙනව නෙමෙයි. ඒව දැන් නැහැ. ගෙවල් වල ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? සංනිවේදනයේ කතා බහ බිඳ වැඩිලා, බෙදා හදා ගැනීම බිඳ වැඩිලා. මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවද? අර ඉස්සර ලස්සනම කාලේ මොකක්ද දන්නවද? හැන්දෑවේ කෑම කන වෙලාව. දැන් ඉස්සර මට මතකයි අපි මේ මේසේ වාඩි වෙලා සුද්ධ වගේ හැටි කෑරේ කුණේ කන්නේ නැහැ. විකට බෙදාගෙන කතා කර කර කිනා වෙවි විහිළු තහළු කර කර කනවා. ඒක දැන් තියෙනවද? அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, அநேக குடும்பங்களில் இன்று அது பிரிக்கப்படுகிற நிலைமை வந்திருக்கிறது என்னவென்றால் குடும்பங்களிலே ஒருமனப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறது. පිළිතුරුනේ මේ හැම දෙයක්ම බිඳ වැටුනහම සියල්ල බිඳ වැටෙනවා. අද අපි දකින වටිනාකම් බිඳ වැටිලා මේ සමාජයේ මේ අහන දේවල් බලන්න. අහන දේවල් අද අපි දකින මේ හැම දෙයක්ම බිඳ වැටෙන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාවෙන් නෙමෙයි පිළිතුරු. මේක අදහස් කරන්නේ අද කෙනෙක් කියලා තියෙන ප්‍රේමිතෝනේ අද ගෙවල් තියෙනවා. පවුල් නෑ. இந்த ஒருமனப்பாடு இல்லாவிட்டால் குடும்பங்கள் உடைந்து போய்விடும். இன்று அநேக வீடுகள் இருக்கிறது, அதிலே குடும்பங்கள் இல்லை. නේද? ගෙවල් වල බඩු මුට්ටු තියෙනවා, ෆ්‍රිජ් තියෙනවා, අරව තියෙනවා, මේව තියෙනවා. ගැජට් බජට් පිරීලා හැබැයි ගෙදරක් නෑ, පවුලක් නෑ, ෆැමිලි එකක් නෑ. இன்று அநேக வீடுகளிலே எல்லா பொருட்களும் இருக்கும், ஆனால் அந்த வீட்டிலே ஒரு குடும்பம் இல்லாத நிலைமையாய் இருக்கிறது. ඒ සප්‍රි මිත්‍රෝනේ දරුවන්ට වගකීමක් පැවරෙනවා, දෙමාපියන්ට වගකීමක් පැවරෙනවා. දරුවන්ට පැවරෙන වගකීම තමයි honor your father and mother. කීකරු වෙන්න, ගෞරව කරන්න, සලකන්න, ආදරය කරන්න, රැක බලා ගන්න. ඒ වගේම දෙමාපියන්ට දෙන වගකීම තමයි ගෞරවණීය වෙන්න. இந்த இடத்துல இந்த கட்டளையிலே கூறப்பட்டது பிள்ளைகளுக்கு குறித்து தன்னுடைய தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று, பெற்றோர்களுக்கு கூட கூறப்படுகிறது கனம் பண்ணுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று. මම කලින් කතාවේ බයිබලීය උදාහරණයක් තියෙන ප්‍රේමයට යෝසෙෆ්ගේ පවුල මතකද? යෝසෙෆ්ට යාකෝබ් වැඩි ආදරය කළා. වැඩි මුරුතල් කළා.
ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අනිත් දරුවෝ ඔහුට වෛර කළා. இந்த இடத்துல நான் வேதாந்திலே வாசிக்கிறவர்களே யாக்கோப் வந்து தன்னுடைய மகன்மார்களிலே யோசேப்புக்கு மாத்திரம் அதிக அன்புள்ளவனாய் இருந்தான். அதனால் அந்த மற்ற சகோதரர்கள் அந்த யோசேப்புக்கு விரோதமானவர்களாய் மாறினார்கள். එන්නතුනේ අර කියමනක් තියෙනවා noble characters developed in family relationships. උදාර චරිත නිර්මාණය වෙන්නේ පාසලේ නෙමෙයි. විශ්වවිද්‍යාලේ ගෙදර. ஒழுக்கமுள்ள பிள்ளைகள் உருவாக்கப்படுவது நாங்கள் பாடசாலைக்கு அனுப்புவதில் மாத்திரமல்ல வீட்டில் தான் அது அவர்கள் உருவாக்கப்படுவார்கள். එන්නතුනේ අද අපේ සමාජයේ තියෙන දුප්පත් ගෙවල් වලින් උදාර නිර්මාණය වෙච්ච උදාර චරිත දුප්පත් ගෙවල් වලින් කිසි පහසුකමක් නැති හරියට කෑමක් බීමක් නැති පවුල් වල ගෙවල් වලින් බිහිවෙච්ච උදාර චරිත ඕනතර සමාජයේ ඉන්නවා. இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்கிறவர்கள் நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஏழையாய் இருக்கிற குடும்பங்களில் அந்த ஒற்றுமை உள்ளவர்களாய் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ඒ මොනවා නැතත් ඒ ගෙදර ආදරය, ගෞරවය, කීකරුකම, ලෙන්ගතුකම තිබුණා නම් එතනින් බිහි වෙන්නේ උදාර චරිත. எங்களுடைய குடும்பத்திலே வீட்டிலே எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விட்டாலும் அன்பும் கனம் பண்ணுதலும் இருந்தால் அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு கனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பமாய் மாறும். ඒ සමහරවිට මම ඉතින් ප්‍රශ්නාවක් කියනවා. Honor your father and mother. කියන්නේ මාවට පියාට ගෞරව කරන්න කියන්නේ මොකද? இந்த நேரத்துல போதர் கேட்கிறார் தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவது என்றால் என்னவென்று? ඔවුන්ට කීකරු වීම, ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දීම, අකීකරු වීම නරකයි, කීකරු වීම යහපත්. கனம் பண்ணுதல் என்றால் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு செவிமடுத்து நாங்கள் அவர்களை கனம் பண்ணுவர்களாய் மாற வேண்டும். අම්මා එකක් කිව්වම 10ක් කියලා නතර වෙන අය මම කවුරුද? அம்மா ஒரு வார்த்தை கூறினால் அதுக்கு 10 பதிலை கூறி நிப்பாட்டுகிற யாராவது இருக்கிறீர்களா அந்த இடத்துல? ඉන්නද? නේද? හොඳයි. ඒ සමේ දැසන ප්‍රීමෙට්‍රෝනේ දෙවියන් වහන්සේගේ 50,000 පස්වෙනි පනට උතුම් පනට මාත පියාට ගෞරව කරන්න. ඒ වගේ මේකේ පොරොන්දුවක් තියෙනවා. පොළවේ වැඩිකල් ජීවත් වෙන පිණිස. ඒක අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? අපේ ජීවිතය හරි සැහැල්ලු වෙනවා. හරි සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා. දෙමාපියන්ට කීකරුව ජීවත් වුණාම මන්ට ඔවුන් අයහපත කියන්නේ නැහැ. යහපත පමණයි කියන්නේ අපට. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி 10 கட்டளையில் 5வது கட்டளை மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. தாயின் தகப்பனின் கனம் பண்ணும் பொருட்டாக ஆயுள் நாட்கள் நீடித்ததாய் இருக்க போகிறது. හොඳයි අපි යන්න. நல்லது நாங்கள் ஜெபிப்போம்.